Mwatuka gatagati ka President Uhuru Kenyatta na munini wake Dagitari William Ruto utumite Ruto ahane ta atunyukitio icoko cia thirikari gukinyaniria cioneki ciake cia mwaka wa 2022 na icoka cia gutuma atongoria mamume thutha agomithanie muingi kana guthunguka bururi-ini akiyaka kiuteti na riu arahuthira njira iria imukuhiriirie muno gutigirira uge wake ni wathie na mbere na kuiguika. Akaunti yake ya Facebook iria iri na arumiriri milioni 1,400,000 na Twitter kuria akoragwo na arumiriri milioni 3,300,000 nikuo munini wa president akoretwo agitindika ndama ciake cia uteti na ndakoretwo na gatithio ga kurekereria mugwe wake kuri mundu o wothe wa muranga kana wang'ethanira na witikio wake. Blackmail, threats, intimidation, they did not succeed in 2012 against Uhuru Kenyatta and myself. They will not succeed in 2022. Haha no Ruto ahuthirite gucokeria atongoria mwaho wa ODM aria arauga nio matongoretie ungumani-ini wa indo cia muingi na igeria riao ria gutetera wici wa mbeca cia COVID-19 ni wira wate marahuthira ngethi cia President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga gukinyaniria wici uyu. It is disheartening to hear no less than a senior government official, no less a senior government official than the deputy president go public with improper statement that at least now nobody will blame me for stealing COVID-19 funds. This statement suggests that it is okay for the funds to be stolen for as long as he is not to blame. Ndogamano ya ugai wa kigena kuri kaunti ne ndereti ngehio iria Ruto ahuthirite mitambo yake ya ukinyaniria kurekereria mugambo wake na kuringana nake Senate yagirirwo ni gukinyaniria itua rite kuhinyiriria kaunti o yothe murugamo uria urakarite President Uhuru Kenyatta uria kiumia githiru akinyiririe no ginyagia mbeca cigayanio kuringana na wingi wa andu. Tukiongea hii mambo ya Senate, mimi si pesa ya Uhuru ati watu waseme Uhuru hii formula si ilitolewa na wale watu wa SRC, si imeenda Senate kusema watu wagawe pesa kwa njia ya haki, kila mtu apate haki. Kwa nini mwananchi wa Nairobi ati kwa sababu inasemekana ati Nairobi ni mji tajiri, wewe ambao unaishi Embakasi na Korogosho bado unafunga choo kwa karatasi, lakini unaambiwa wewe ni tajiri, huna haki ya kupata pesa? Ukweli na haki utajitokeza, na mimi sitapigana, na mimi sina na mabishano na mtu yeyote. Mushie kwa munini wa President William Ruto mwana wa Karen na Sugoi kaunti ya Uasin Gishu nikuo Ruto akoretwo akinyita ugeni andu matiganite kuma andu ethe aria maragunekana indo cia mithemba ngurani cia kumateithiriria kwiyaka kimuturire o nginyagia atongoria a dini itiganite. Vitisho imekuwa mingi Kenya hii. Wewe ukionekana namna hii utapelekwa kwa DCI, wewe ukifanya hii utapelekwa kwa sijui EACC, ukiwa salamia fulani unawekewa kesi. So watu wengine wanaingiza uoga. Athathauri a maundu ma uteti makoretwo makiringithania William Ruto na President wa America Donald Trump mutugo-ini wa kuhuthira nenda cia ukinyaniria gutuma ndumiriri undu uria na njira ya mwanya ohete President Trump uge munene no angikorwo ni undu ungitacukithia Ruto mbere ihenya-ini ria kwenda kurigithatha giturwa gia president ni undu wa gweterera na kwirorera. Handu-ini ha Inooro TV, Jitagwo Gathoni wa Jihia.